chibukobotia 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 akone abyonde chibukobotia akonyo abyonde chibukobotia akone abyonde chibukobotia akone abyonde chibukobotia. Mugamona ne? Oh yes mauta. Ngokinyora turarikianya. Ngwethika ndacerero. Kuthije bwa nyoe jata irigo. Ndienda rande atiri. Ngora posta iji. Wite kunze nturene. Monene. Utukoni chandiki? Muchemanio. Muchemanio. Jo agent. Nukuna la kunde kwina conjunction. Wite okiambaga au. Ala ujantu bakurukira baba ingi. Ingi okiyejana. Nuchemania ntu babonda bonda. Ukabatenga baba thiuruka muno. Iteni bukiuga. Kabisa mwana. Mirango ne kanisa, mandukeni. Kila mahali. Ndenda mushibano juu. Kila mtu amenye. Wathani bo boro bo Misiri mautano mango mutengoge. Utithinere o monene. Ndere. Utibirani ngia tankiro marumano njirene. Utina thina magutanda kwirira atiri. Kororirwe ni chibu. Nugona. Ke. Euri? Iji. Nyogeto umeana ukaitambia che kugura kamutuka kwamba. Gakwamba Sasa utina thina na kuma au ukaigua kimaka mtu wangu. Kabisa. Alafu ri chibu. We shua mawatho ja mero ja ya kitanguge. Ukara kitanguge ni kororo makuta uni am the new chief with the new face of Misiri. By the way. Na yo unangite atire ambitanga no tutukwenda kirende gikinge kiumira. Ndienda mushimo yuzo yuka riyo. Jushonete. Vikrom. Bagweta kirom. Yes. Tugategana kanya. Tutugeta ainge. Bas tonone. Nagwe. Tuina wao. Leo. Safi. Antoza nae. Antoa sasa kabisa. Ndi nyake anto Misiri betikire okurukia mbimbi yaire. No mwantu za chivu. Nyayo baja kurukia. Na yaja kamone akarero terrorite. Kange aja terrorite. Mwantu za mwana. Wewe. Ungama. Yani yogore. Utingo kuona ikendre antura neze. Ungitete kugemia makingi na kugemia nyomba za hiyo. Imaiko zona manto sasa zonte isae. Manto sasa na ijo beta gitongo special meeting. Muchema ne jo nyanto mbo kueleza. Na jo muchema jo kudura chibo kairi. Nena manto za mero. Kui manto zapata. Manto zapata. Guti kuelewa kana ibitena. Ndi kuelewa nandi. Ukuelewa tu? Na yogo no kono uwe nami. Ndenda tuteraniri acha. Ukona posta hizi? Kaizi. Ora wonzo watemani awe. Mukunde imwe no bere bachingire bachumire kwa winge. Rojo tugirane amanto ja. Tokeza. Bukara gito bwikoeza. Toteraga kweza. Na ukambe na chibo. Kwa chibo. Ukireda 12 tu to kudirani amanto ja to achieterana ngugena chia to. Hello son. Degore imanto ya meyo trete dai. Koti jodo ma posta hizi kana ikemero tikoro kana ibira biandikia utikoero. Ari oni kiongozi simbise kuthoma. Lakini kintu kio ndiaria oni. Ni ate sibo Misiri no we sibo mwanka dai. Na na ata tibo Misiri mwanka dai. Uwezo gani ukomba kwa chibo? Ansia, oni nombe sibo. Dakora oni nombe mutonga uri kiongozi na nkia kwa sibo. Nkia kwa sibo onda kwera oni nte lazima thianto mawathene ya mero yabate kuumba. Na uko kayo ndera gitatire. Ino gikubironka kwamba posta hii. Ugo rozo ya marketine arantu bodorene.
Ubere mantu ja umbira to nino baba. Oni nyambete lakini royo ndakora antu ibo bakamua ukona. Tukone no kamua. Tukona. Tukoga keigo kusema kaibo. Ukona. Yes, omugeni wananchi. Bwa mbere hapa mbuchokeria nkatho sana nuntu ba kinya kwiritere itere nda kuja muchemaneno jo na kinya mauta anga tukamuringira rui ndina tukamuthithia nukona posta hivyo kuona nao no kwamba na uche kumenyire kwena muchemaneno ngo tika buchiona To siona. Kira tera tira wendioli kanyoga gaku kanga kwa kanyaga kwa kwalia Ibo kama nono tubakumba kumira na gukinya kwanko buromba ke tuthikira wa ebo chief. Mantu jara mero atureterete. Chibo twaria tugweterete muno. Agwatira ja maguta. Gintu kia mbere tenda kubwira atiri ibwije de chibo michi. Yes. Lakini nande ndienda gutwika chibo mweru wa Misiri. Ikenda Misiri omba gweta nambe. Kabisa mwana. Anuje nabu tubunda bukiamba jobo bweru. Kinyama watho kaja chencha. Gachenja ya. Ukinyama watho jongo tukeza tuna yo jame. Sasa sawa. Mawadho ya mero yako ya kiongozi. Watho bwa mbere. Gintu kia mbere kira kiretaga aibu nture je Misiri. Twitaga micemanio na chibu bangi. Nuga chibu banturu chingi chonde. Bangana u. Apa nori kinya uniform ba ukaba kwarara merua. Lakini bukona chibu enura kali. Kutakona yabu kona aibu au. Na ndio watho bwa mbere. Kenda tumba kuita tugeta tukimplement tugeta jambere jairi. Tugeta tuikuragia kahora me untubunde bwina bo arabwambiragia. Watho bwa mbere. Oi, Friday chionde. Oigwambia Friday chionde. urote kwa Friday wa Juma Juma kana jue 5 na Kimiru. Muthenya jue 5. Sawa. Kurubonde baraba entore eje ya Misiri. Nabwita bukira bo bange batereja. Omwekuru akeja kuliongira chibwaja na nchamba ya Kimiru. Kabisa. Kira na matumbe jairi agachoka akongera tu Nyani chandoroko. na nyani ciandoroko na kinyamo yokururia uguchigwe no iritiraga kira chibuka wachuruka mukaka mwere ya at least chibo imba ibe sasa sawa watho bajairi nuntu chibu kiendera mba kuendelea ya karaja bachibu jujangi nkugura ng'ombe chieria ijeri nane nandi ontu murume wanga wentureji nabwita bukira wange batereja aja gutimanto ja Friday babu bugatujera ng'ombe iki ko ontu murume wonde akaroka kujaja Auna go. ontu murume ndeiri akeja gaya thaijiri na murigo jweria no rawe na irio bia ng'ombe iraro mageciawe akagita nusu akareta ng'ombe chichibu Ata ayari. Chigotera. Chau jatebua. Kotebua. Imawatho jakaiza ugoe utureterete. Arafu nimbio tugeterete mono kienda batuturera. Ngoja yani ni babu muti kuona uruku mande kuja Misiri eje ibonete mogaruruku ibonete njiro itheri narabo atangarwa ni ambo temo butangira no Sasa na harufu indhoku. ngoja ndabwikira ndamekisho bwikira matauko nguga kuja na chekazi kwa vijana nduje kama uta nyumbani kama kwenda it is the pay back time unobona na chibo no ane ne Misiri na nei Ana unaga yes Yani kumaanisha atiri tukarera nja chietu na tucoke turere chibo. Kutombekana kiongozi kutombekana ndakwere onte koriara sana. Owe kuwa mantu eu. Me antu bari trikareto konku maitene biu ngwese ikurea kurea ntondo cia kinyanara. Ende korire batu tokorera onora. Imbiende itukona batu. Ale imbi tukona. Ogo kediere sibo wato literangue na ankwere jumeu otebi tukareta.
otebi tukareta kiongozi yako otebi tukareta inyambi kama ndo ya sensi ya Misiri. Ndio kila no. Ari ndagwa mauta otebi tukareta. Gutumba kujutawara chibo kambi na obisi nawe bukiriria bo enjoy. Yare. Oni gwetekaneria na Ndiori. Ingwetekaneria na Ndiori chibo wangu tuthangie kiaburu batu antoba Misiri. Kaba kinya Ndiori ya chibo wetu antoba Misiri. Oni ndo sakoti bo. Kabisa. Ndio bonge to Aba ngojeni tiambwire wambethero ijojo gutiro nkingo ekuruka mutwe na kinya biura bikagamba atia biteire ng'ombe nyoroji sasa Haya. kwa undauga o mochienu narege kuthithia u nakarario uni kathamithia muntu ntureje Misiri na chief sonda Angwera kiongozi re ndete yaku otewo kathamithia no otebi tukareta. Oni matho ya sibo onto kothiata. Te thiata buru neke kuthira kuo on support yoni twetei. Musema ni yore. Twete. ogoti jendari no seva ndai na mowe Tende na mumo. Dynasty. o dynasty ni jeno seva ndai na sogwe Ani ngiba chura ina muchoro bakathindi etire kunganga na ugwe. kana aba botike batwira Tikyo bakare ta. Akone abyonde. Chibo chibo. Chibo chibo. Chibo chibo. Chibo 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 komote.